Salut atsika jiaby, mbola tsara rivariva, mbola rivariva amin'ny tany misy zay ty, tsy nidika aly ny andro, hitanareo tany ny andro aminay aty mbola misy nefa fa 21h15. Mety gaga nareo tatotato hoe azoko be karaha magnano live tsofotro andra, hariva andra, za fa nivolagna ampanaovagna vakansy zahay. Za ndray ampanaovagna vakansy, za tsy magnary vahoaka, fotony za zanam-bahoaka, zanaka ambany tanàna ravin'ny zafiny ambanin'ny ravinahitry, dikan'izeny aleoko vakansinaka misy obstacle, tsy karaha za hagnary vahoaka. Donc zegny tsy ho ela zoko be ody. Assalamu alaikum rahmatullah, asabakiraher. Izy koa tsaroantsika sujet-tsika niany, misy roy telo ataoko efatra, koa tsaroanareo zahay teto nivolagna ary nagnambara ny raha nandalo indrindrandrindra tambariobe. Ataoko ambariobe izy nefany nasionaly, fa tao ambariobe le raha ny tegna nantriky. Ino le raha? Hoe naboaka anay teto, za zoky be mihitsy nagnaboaka le dossier noho ny raha tsy mety, tsy am'rariny ary tsy keko. Za koa mbola zanaka ambariobe, zafiny ambariobe, za miaro vahoaka malagasy. Ino raha nisy? Tsaroanareo teto za nagnaboaka dossier igny mikasiky le fivarotagna tany amana hectara tsy tokotry ho foroana nataon'olombitsy mba hagnabadoagna vahoaka. Teto zay niady zegny, indrindra zay tato amin'ny MRFM. Miady zay ho an'ny Toliara, miady zay ho an'ny vahoaka malagasy, miady zay ho an'ny tanindrazana. Zay matetiky mivolagna, zay tsy mitady sezy, ary zay mivolagna hoe tsy laza tadiavinay, na hoe mitady ho star. Andagnitra agny misy star, fa tsy zoky be, tsy Joakim, tsy MRFM. Star io baka étoile, étoile io kintana. Andagnitra agny olo tia ho star mandeha andagnitra agny, izy boko kintana, zay baka natao hoe star, kintana. Donc izy koa fa sirenay teto ny tsy fahamarignana ndraiky tsy fitaizan'igny fivarotana tany ny sirama en hectare, zay nagnaboaka totaly 17% poussière no mahazo taniny ambariobe, na lafin'izay mpagnano kolikoly. Aleo direct volaniko hoe mpagnano kolikoly, satria ho alefako aminareo eto bôka eo fagnazavagna nataony DG ny sirama. DG ny sirama zegny tsy zaho, tsy fulany, wala tsy rayany, wala tsy moanjany, wala tsy jirany, fa lehibe mpitantagna ny sirama magneragna any Madagasikara. Donc mbo hidirako igny baka eo fotsy, zahay koa teto nitsanga nagnaboaka dossier jiaby igny tamin'ny société araiky Asmi, tsy logique, tsy normal. Tsy tanim-bahoaka andeha hagnanaovanareo kolikoly, tsy tanim-bahoaka andeha hagnanaovanareo raha karaha regny.
Ny volagna teto za ary za zoky be ny volagna teto zay Ambario be zay tsisy fanjakagna. Fanjakagna aneo fanjakagna voatsory amin'ny Lambority ialako tsigny zay tsy faly mamalia. Zegny misy amin'ny Ambario be zay eo tsisy fanjakagna aneo hypocrite indrindra rô agnatin'io fikambanam-beny OMC Ambario be. Matetiky zay teto ny vola indrindra za volaniko ny vola hoe ravagna io OMC Ambario be fa feno kolokolo feno maloto ao. Tsy haiko na mitandregny ny tompon'andraikitra ministra zay misahagna an'zegny, tsy haiko nino ambesan'ny fanjakagna mpitondra aty am'zegny fa leo tofoko zay Ambario be. Amineo titre fo député, amineo titre fo maire, amineo titre fo préfet, fa préfet aminay ao volaniko taminareo teto commandeny string ndraiky soutien mifody vava. Aia zala administrateur délégué mikomandy, préfet mikomandy mandidy mandapaka OMC. Non, tsy ke zoky be zegny. Ireo koa tia gnano jo mbavindreo ndreo rô mody amindreo agny. Ndreo mody aminareo tsimo agny. Agny anareo magnano jolao ambavinareo fa tsy amin'ny Ambario be io. Ary anao koa fa tsy matotro reo monsieur le préfet n'Ambario be ndreo mody andapa zay mila olo mavita miaro tanàna any Ambario be. Ka ataoko hoe nandresatsika kanefa kosa za mangataka aminao DG ny Sirama ny volagna anao hoe suspendu ary tsy manan-kery igny fandafosagna tany parapara be natao t'Ambario be. Ka raha tadiaviko aminao monsieur le DG ny Sirama ataova noir sur blanc miaraka tamponao signaturenao karaha nataondreo nagnaboaka igny dossier igny. Io zay matoky fa niady ho an'ny vahoaka marigny DG ny Sirama na ny tompon'andraikitra ambonimbonina tsy haiko ministra am'le fandafosagna tany parara loatra tamin'ny Ambario be teto. Fa kanefa kosa oka hitazogno ny teninao anao ray aman-dreny. Eto tsisy olo asahegna, eto tsisy olo atao ino fa vahoaka volagnina isan'andro aza porety, aza gejaigna vahoaka ny mamelogno anareo na DG anao na PDG anao na ministre anao na président république anao na ino anao na parlement anao, vahoaka peuple magnefa anareo. Teto zany tandregny fandaharagna tamin'ny télévision Mirahavavy araiky Antsitrapo niarahany ialako tsigny manognona anareo zandry mirahalahy ny avy eo amin'ny otrikafo diso sova itseza koa diso ndraiky Zandrilahy Paolo. Miala tsigny aminao Zandrilahy Paolo. Matetiky za mivolagna anao zandry, anao kaza magnano eky Zandrilahy Paolo amin'ny télévision, donc aminaka anao magnano karaha Sarkozy, anao magnano karaha Rajoelina mitety télévision mitety tsy haiko nino, donc aminaka anao miala tsigny Zandry Paolo. Zany za émission nao igny vraiment hoe ty ho staragna fôtony ino anao nivolagna anao nianatra lalàgna, samy nianatra lalàgna antsika Zandrilahy.
zay nianatra journaliste talohanao rony zay nianatra lalàgna, ary zay koa mba mahay lalàgna. Za tsy mivolagna za mahay lalàgna 100%. Mety lalàgna ny anarako tsy ny anaranao, mety lalàgna ny anaranao tsy ny anarako, fa lalàgna iaragna mahay ary tokony ampiarina. Za koa nitandregny volagna anao zandrilahy Paolo hoe nitirenao zandry igny, tsy ao koa anao nde volagna hoe anao doko mivoaka raman'le zalahy igny. Non, za tsisy olo mahakarama za koa tsy fanjakagna an-tany misy za, fa koa mbola fitondragna nahazo ankeriny tamin'ny alalan'ny coup d'état. Lazainao fa hoe mpitondra rô mahavita rô, tsy haiko na tsy mahavita rô, aminakahy rô tsy mpitondra. Tompiny fahefagna zandrilahy aza dosovagna vahoaka. Donc aza rarotigny vahoaka mangigny, aza atao bady vahoaka mangigny. Nagnontany zandrilahy igny anao otrik'afo hoe ina moa ozy anao fanjakagna? Définition fanjakagna simple, vahoaka. Azovy navy anareo am'placenareo, azovy magnefa anareo, memo anao président ny administrateur civil io, vahoaka ane magnefa anareo. Mivolagna anao fa Rajoelina magnefa anao, mivolagna anao fa Ravatomanga magnefa anao. Non, vahoaka zay he magnefa anao, memo anao tsisy poste io, mbola zay magnefa anareo administrateur civil. Ke anao za magnano hoe ke hoe za Paolo, anao na Paolo Rossi, tsy haiko anao na Apollo 15. Fa miala tsiny aminao zandrilahy, matetika ambarako anao eto zegny, état égal peuple, tsisy agnabony zegny. Faharoe, anao teto anie navinangatako Paolo, magnino tsy valianao za, ary magnino tsy sakinao ampiariny le lalàgna, anao nianatra lalàgna. Mba ambaraza koa Paolo, taie nisy lalàgna, anao nianatra lalàgna io, anao président ny administrateur civil de Madagascar io, hoe administrateur délégué mi-commande district amin'ny Ambaribe. Magnino tsy sakinao volagny? Anao nianatra lalàgna, za nianatra lalàgna, za tsary nahita délégué administrateur mi-commande district, mi-commande adjoint district. Magnino tsy sakinao volagny? Anao ne président zegny raha tokony hitsangananao en tant qu'anao président ny administrateur civil. Anao ne président, magnino tsy sakinao? Araiky zay nagnontaniako anao teto zegny tsy valianao. Nagnontaniako koa anao zandrilahy Paolo hoe nandehanao nitety forum mikasiky droit de l'homme, azalahy magnino anao tsy masaky mitsangana amy raha mahavoavahoaka koa droit de l'homme resagna? Aiza le droit de l'homme nititezinao zao tontolo zao, isaka misy forum, misy tiako conférence internationaux, anao ne tsy masaky mivola. Nefa anao lerany mandeha magnatony zao agny, anao magnano selfie, za zao forum aty à Genève, za zao forum aty tsy haiko aia. Non non non, zay tsy mijery le selfie-nao, le lalàgna ny anaranao boakagny nisy niavin'ny Madagasikara renivohitra hoe agnatin'ny fikambanam-be droit de l'homme Madagasikara ampiara zandrilahy, fa tsy selfie. Zay tsy mijery selfie, zay ne volagniky Paolo, anao ne magnano stara. Za tsy contre anao zandrilahy, ary za tsy malaigny anao. Koa misy olo mitianao 10, agnatin'ny 10 io za,
fa misy ralina zandrilahy ataonareo kobaka ambava le lalàgna mba mbarazakony firy lalàgna misy Madagasikara anao anontaniako anao vola me lalàgna firy lalàgna misy Madagasikara ary agnatin'ny lalàgna misy Madagasikara mba firy appliquer ny fitondragna mba firy appliquenareo indrindra anareo amin'ny administrateur civil anareo amin'ny administrateur civil mampiomboombo ny faritany mampiomboombo ny district parce que nareo voapesaosa masake mivolagna anao zandrilahy Paolo reo olona petraka nommé district gauche droite reo voavidiny pesosy administrateur civil zay ene izy koa sy nandeha tany araiky tsy eo mandrakizay izy tsy eo mandra-pahafatiny izy karaha mpiasan'ny banky ivelany farany be izy amin'ny banky araiky 6 mois izy fa dosindreo io izy afindrandreo banky hafa mba hialagna amin'ino kolikoly fa antsika Madagasikara anao volagna lalàgna anao nivolagna nianatra lalàgna nagnino ma misy district fa 10 ans 7 ans 9 ans 15 ans chef district io tsy ovagna aza avy amin'ny apaka dikany anao président io ne problème nareo nivolagna mianatra lalàgna anareo tsy magnano sensibilisation vahoaka ampianara lalàgna vahoaka fa aza hoe zany nianatra lalàgna fanao zany nianatra journaliste je suis ex journaliste za magnaboaka vahoaka eko raha ataon'ny fitondragna ty 16 ans zay tsy nanjary ary tsy manjary anareo mahita izy manjary fa zay vahoaka zay zana-bahoaka zay zafim-bahoaka tsy mahita raha manjary tsisy raha manjary anao ny volagna hamba misy kosa tsara nataon'ny fanjakana na ino tsambaranao zay ino tsara nataon'ny fanjakana magnapoizigny vahoaka ino tsara nataon'ny fanjakana école manara-penitra tragno vato mijora ino tsara nataon'ny fanjakana vita lalana ino tsara nataon'ny fanjakana mianatra ara-dalàgna ny ankizy mahazo bourse ny mpianatra na ino anao tamin'ny anatra anao mahazo bourse mialatsiny zandrilahy Paolo za tsy contre anao za tsy mivolagna hoe tsy mamango aminaka koragnanao mais quand même no ny anaranao lalàgna ampiara lalàgna sa anao mavozy fitondragna ty tsy agadrendreo ampianandreo gagazo non je crois pas matoa anao tsy masaky mivolagna lalàgna code tsy haiko nino tevany vahoaka 30 tapitrisa dikan'izay misy raha tsy mahafaza misy raha tsy mazava magnino za masaky mivolagna anao volagna raha marigna ane tsy magnasara donc eto anjaranao mandinika izy zandrilahy Paolo mba tiako valianao volagna anakazy igny hoe le risque anao magnano débat interview tsy haiko émission amin'ny télévision anao volagna lalàgna kina iny tsy sakinao volagnino fanjakagna mitondra ty fanjakagna tsisy fanjakagna mitondra tsy nandeha lalàgna teto Madagasikara nandeha lalàgna fitondragna jiaby fa ty fitondragna ty tegna nandeha 100% lalàgna mba ino agnatin'ny constitution mba najay fitondragna ty zandrilahy Paolo aza avy aminaka mba mbarazapa ino constitution mba najay ny fitondragna ty anao mivolagna nianatra lalàgna tsy ny fagnanaovagna téléphérique ane mivolagna hoe magnano fitondragna aia zao téléphérique tsy ny fagnanaovagna autoroute ane mivolagna hoe magnano fitondragna magnano autoroute ve tanimbarim-bahoaka andeha potenareo tsy napodinareo volam-bahoaka tsy namenareo tany aiza les droits de l'homme ny volagna zay eto sanandra
naboakatra politika fa rô tsy namono olo tsy nangalatra tsy naondragna repirenena aianareo mambarany droit de l'homme tsy masaky mitsanga ary tsy masaky mivola ka anjaranao mandinika igny zany la tsy dirako laly fa impodianako le resaka DG ny Sirama le tany nalafo tambariobe apodiko fangatanganaka aminao DG ny Sirama ataova noir sur blanc tamponao signaturanao karaha nataon'le huissier ndraiky le président intérim président tribunal par intérim taminay Tambariobe tao hoe suspendu varotra tany nataony Sirama amin'ny société Asmi 17% 17% nosy BG koa ny DG fa tsisy tany pitrany vahoaka fa tsisy ke aloha hitandrignesantsika DG Sirama boko tsika mipody eo fikirakarana ny tanin'ny Sirama dia mbola miantona ary ho teneniko eto misy orinasa niara niasa tamin'ny Sirama taloha dia afa najanona zaratany zany ka ny zaratany tsy mahazo mamoaka tsony dossier mombamomba ny tanin'ny Sirama na fa le tany aloha ary zay zany tena tiako marihana eto satria mbola mahita dossier zay mandehandeha any ary eto dia mangataka ny any amin'ny service de domaine sy ny topographie mba hanaraka tsara any fanapa-kevitry ny fanjakana hoe miantsona ny fikarakarana ny tanin'ny Sirama dia mangataka ihany koa zay any amin'ny service de fiscalité tsy tonga dia hanao enregistrement nireny acte de vente zay ny Sirama tompony tsy ao anatin'ny vendeur fa lasa olona samy olona mifampivarotra fananana misy lalàna mamaritra tsara an'izany fa lasa manao stéléona zany reny olona reny tsisy Sirama dia société maty fa na reny izy ekena tsy mandeha ny famokarana siramamy fantatritsika ny toe-javatra misy fa zany tsy milaza akory fa hoe maty ny société Sirama eto koa dia manamafy zany zay fa ny société Sirama tsy manana orana ara-bola ka hoe tsy maloa ny karamampiasa fa mivarotra tamy vao maloa karamampiasa tamin'ny 2020 zay tonga teto tsy mbola nindrambola tamin'izan'iza ny société Sirama ary vitany daholo ny nandoa izay obligation société amin'izay atanatohatra tokony anaovana izany dia amierina ny teniko hatramin'izay zany hoe ny société Sirama tompony tsy société mpivarotra tany ary tsy mpandrava fananana ny antony dia tsotra be société mijoro ara-dalàna io ka raha ny actifa moa ny ilazana azy raha ny bilan zay tsy azo atao mihitsy raha ny actifanao no varotanao ny dikan'izany vonoina zany le société dia manamafy zay fa tsy mivarotra tany zay nazava volagna DG ny Sirama igny hoe tsy mandafy tany Sirama donc dikan'izegny ny volagna koa izy hoe suspendu igny varotro tany nataon'ny domaine ndraiky service fiscal le naboaka ny tribunal instance ny Ambaribe zay nataon'ny Ramatoa présidente par intérim Tambaribe suspendu izy teo donc tsy mandafy tany na amin'ny société zovy na amin'ny société azovy Sirama fa zao izy DG mba ampilaminy sainam-bahoaka Ambaribe ataova noir sur blanc za sur papier 4 igny volagna nataonao igny alifasa aminay aboakany avahoaka ny ananao mety mivolagna teny manidina fa maraina mety tsy ho afa olo avy io za tsy nivolagna zegny zay boka ataonareo mpitondra za tsy nivolagna zegny
Donc angatako aminao monsieur le DG Sirama ataova noir sur blanc. Ny volagna koa anao atao hoe oka hitsahatra ny raha ratsy ataonareo amin'ny domaine, ataonareo amin'ny service fiscal. Nazava volagna anazy igny. Za zoko be teto matetiky mivolagna amin'ny IGE, inspecteur général d'État, Samofine, Paky, Bianco. Ino moa tsy isakianareo magnano audit mijotso Ambaribe. Fa misy raha maloto ary tena maloto. So ihany fa DG Sirama nivolagna azy. Za teto fa nivolagna ko misy tany mpagnano kolokolo numéro 1 à Madagasikara. Tsisy karaha Ambaribe. Mpitondra zay OMCNO numéro 1 kolokolo Ambaribe. Ino raha vozonareo? Mbarazay koa fitaregna-mbahoaka tsy regninareo, tomaigny-mbahoaka io tsy regninareo. Ny tognoniko teto tany telo gravy amin'ny Ambaribe ao feno kolokolo maloto. Izy nambarany DG Sirama teo. Domaine, service fiscal, contribution, la douane, tribunal, gendarme sy police. Ino mba hazavy aminay, ino raha vozonareo mijotso magnano audit raha jiaby. Mafy ane raha ataondry zalahy vahoaky. Donc zay koa tsy nagnaboaka dossier igny, zay koa tsy ny révolte dossier igny. Asa tahiny agnapitranareo vahoaka fa so ihany dossier igny naboakany. Ke apodiko volagna aminao monsieur le DG, volagna anao niany igny mbo publier koa baka io, mbo rentany fa i déjà fa regnin-drozy igny. Fa le soranao vavanao ny volagna vidéo aboakako amin'ny ino réseaux sociaux nakao. Ialako tsigny amin'ny télé Miravavy nazahoanay igny agnaboako izy baka io fa angatahinay ato amin'ny MRFM indrindra za zoko be zanaka Ambaribe, zafiny Ambaribe, za tsy karary sasany mivolagna fa zanaka Ambaribe nefa mamotika Ambaribe, mamotika vahoakany Ambaribe. Rony tsy tokotany mba tongona aminaka eto koa azo avy amindro ataoko hoe 10 tokotany Ambaribe mba sy vovolagnin-dreo koa aien tetindreo Ambaribe. Député, maire, préfet, contribution, la douane. Mba mbarazay koa aie antetindreo baka ie ro Ambaribe io ke ro magnano mahay Ambaribe. Za tsy risindreo ko Ambaribe ary ro tsy avozoko Ambaribe. Misorako anao monsieur le DG, navahanao tsara hoe oka anareo amin'ny domaine ndraiky anareo amin'ny fiscal tsy hiditra ary tsy agnamia taratasy fivarotana tany Sirama fa Sirama tsy mandafy tany. Ary Siramama tsara nandravaran'olo amin'ny eokony voabeko, voapendiny pesosy mpitondra amin'ny Ambaribe hoe eny raha zegny, eny koa raha zegny. Ke mitodika amintsika vahoaka Ambaribe za nazava volagna DG igny aboakako amin'ny raha nakao izy baka io. Ialako tsigny amin'ny télé Miravavy zay nazahoantsika igny fio igny koa zany publier izy igny eo fa
mangataka aminao za monsieur DG, za tsy solombavam-bahoaka sandoko, karaha solombavam-bahoaka sasany milaza fa za député, za sénateur. Non, za zana-bahoaka, za zafin'ny tany, za zanaka ny tany. Za mitsangagneto tsy agna star karaha sasany, fa za miaro vahoaka anaka, zana-bahoaka anaka. Dia Ambaribe, Diana, Diego, Sava ary Madagasikara jiaby. Zegny aveneny tsangagna amin'ny RMFM hoe mafy loatra ataony fitondragna ty fetsifetsy amin'ny vahoaka. Fitondragna ty ne Jolabe Mandram-pasy, karakory ataony? Fanjakagna ty fa tsisy raha hoany. Zay boka ataony Jolabe Mandram-pasy, tsisy raha hoany io. Ça fait anaka samy magnano zay dagniny kibo. Zegny natao nomination, zegny napetraka tsy napetraka ary, napetraka ty, napetraka. Incroyable, incroyable. Zahava raha mandalo, atsika mitohy fo. Zay teto nivolagna anareo amin'ny APMF. Tsy sakin'ny ministre ny transport et maritime magnambara hoe nandeha appareil nisy ta Madagasikara raha zegny, mirele par satellite, afaka mitily, zany hoe misurveiller sambo jiaby midriky miboaka Madagasikara. Ary raha io appareil io eran'izao tontolo zao misy zo atsika Madagasikara nanagna appareil io. Nandeha ministre ny transport maritime anontaniako anao valia, nandeha appareil io nataonareo aia? Komoro koa tsy lavitra. Azala sambo baka Majunga mandeha Komoro depuis le 16 niany atsika hidriky le 1er juillet, sambo tsy hita. Ndre igny le 16 juin fa nandeha avion privé niala t'Ambaribe soi-disant andeha Mayotte. Azala baka Ambaribe mandeha Mayotte koa anao amin'ny avion, mira anao baka Ambaribe mandeha Diego, anao manonga anao mijotso. Niany avion privé tsara hita. Sa andeha ataonareo karaha Gasikara, sambo Gasikara koa sambo io tsy hita suitiny, tsy hita ny afarany. Aza robatigny jerin'le vahoaka. Izy koa tsaroanareo misy avion nitondra le footballeur paix à son âme, nanagna ny lazany tananty. Ndre avion igny fo nitsaka mitoko tany plus que Titanic, mbola hitany manam-pahaizana. Aza ty sambo ke izy doboka tsisy raha niefony. Mba ampitramitsika raiky jiaby eto fanontaniana. Dikan'izegny vy areriky raha tagnatin'ny sambo fa tsisy bouillet tao, tsisy carton tao, tsisy bidon tao, tsisy raha raiky miefony. Mampanontany tegna. Magnasary mandeha fatsantsa. Ino sambo iny baka atsika? Any sambo sisa nagnatsika donc. Ndre izy koa mandeha tsara, alhamdoulillahi. Mandeha mibody, mandeha mibody. Mampalahelo. Io anton'izany volagna. Tsy tianao volagna ty président. Fa fatin'ologno kararaka Madagasikara io, faty tsy hitan'ny ranomasy io, maka-masigny volagna nataonao Toliara hoe maro loatra ny gasy miteraka anaka mahantra amin'ny firenena. Vonenareo vahoaka. Tsy vitan'ny vahoaka vonenareo antety, vonenareo koa vahoaka an-dranomasy. Azalahy, zegny ve fampandrosoa? Zegny ve ny tsara ataon'ny vahoaka apetrako amin'izany la Paolo?
roa mpianatra reny tsy nagnano clandestin. Olo mandeha sambo, mandeha Comore, mandeha tsy haiko aero ne tsy magnano clandestin. Hafa ny mpagnano clandestin. Fa matoa rô zany regny niainga ta Majunga, donc nisy passeport, visa de sortie. Fa na ino niany tsy nasian'ny fanjakana koragna foiky. Même pêche mari ino ministry ny an-dranomasina tsy mikoragna raha io foiky. Normal, tsy babandreo tsy mamandreo tagnatin'ny sambo, tsy zanakandreo tsy asidindreo tagnatin'ny sambo, ro mijery zay ndretsika vahoaka fo. Isaka anao fo marandraigny anao andeha hoandry aligna anao maregny fadin'olo amin'ny ino intoxication. Sa rô délégation navy amin'ny France niany io resaka Élysée Pars io andengala résultat ny ino résultat nalefanareo ivelany hoe analyse mikasiky io hany mamoan'olo isaka marandray matsagna hariva io. Fatin'olo a Madagasikara kosa agnatreny vava nanjara hodiny docteur maty marandray, maty matsagna, maty hariva, maty aligny. Tsisy fanjakagna nivolagna zegny eky. Fôtony ino? Vita fankalazagna 65 ans. Tontosan'ny fitondragna ty ny oeraoerandreo tary laka ivato. Bravo, magnano fanjakagna. Bravo, tsara kosa nataon'ny fanjakagna am'le jet d'eau, am'le chaudron. Bravo. Fa faty zanak'olo, faty io fora regninao. Niasa aloha am'izay fanjakagna. Zay nevolanako aminareo, fitondragna ty jôla mandry ampasy. Tsisy raha ao. Zay sanandra mivolagna anareo. Nareo koa fa tsy leonareo fitondragna io. Miala zala. Simple ni zegny. Miala. Anareo zio mivolagna. Nandefa de zany togiky. Donc anareo nita publication nataoko am'reto délégation nalefanareo niany andeha Élysée, andeha koragna Élysée Pars. Vous êtes vraiment zinzin. Nareo tsy ataoko hoe couillon. Allô nareo ataoko hoe zinzin. Plus que couillon zinzin io. Ino ma raha vitandry Lalatina 4 heures bisogny. Ino raha endry Lalatina amin'ny Élysée Pars? Aminaka regny olo andeha gnano solde ny été en Europe, en France. Olo mahefa andeha ny dossier io tsy nalefa. Miala tsiny, miala fondro, miala satroka amin'ny salovy fito e. Tsisy olo mahay momba an'io mandilitra professeur Ranjeva. Na ino tsy nalefa. Non, ry 4 heures bisogny nalefa. Ndray député io tantany nisy izy fo izy tsy lany. Tomaigny, mangorohoro, nandeha namiagna place sénateur. Navy eo koa, natao délégation koa andiady Élysée Pars. Mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph. Ino raha vitan'ny 4 heures bisogny e. Ndray izy ministre ny serasera fo tsisy raha pari. Navy amin'ny Sénat ozy kortaigna ambony ambany Sénat. Zio koa nalefa délégation. Non. Aminaka aloha tsisy marigna ndray raiky ro délégation nalefanareo fa raha andeha hagnano touriste, andeha hagnano bazary ny été solde. Fa eto atsika iamby. Mety fa nahazo valiny atsika hariva io tsy haiko. Fa eto atsika izabaka. Za tsy contre. Ary zay amin'ny MRFM tsy contre ny fiadivagna le Élysée Pars. Fa koa mbola fitondragna ty fo. Ndray fitondragna raiky magnaraka io atsika fa mahita fa zanany tadiaviny andimby izy io, indiscutable, inavitable, incroyable. De eto koa za fa manompo volagna aminareo vahoaka.
valiny fonitriky fonitraka zanakado vandana ke tsao nareo mahita ino tsy haiko arena ndre arendrina agnarana zanany io arendrina tsy haiko arendrina tsy haiko arena rajoelona io tandrema ry vahoaka malagasy mitandrema antsika vahoaka malagasy mafy raha mahazo antsika io sy ty mananjary fitondran'ny royaume atsika ty mananjary Angletera sy nanjary Suède ka hoe olo tokana hitondra non ndre za koa vahoaka za tsy magnano feky référendum tsy haiko baka koa baka kirendriny mba torantorana fa ary arena ata rendrina masantoko baka kirendriny zegny aminay agny mahamay setoany mitohy atsika magnavarotra nazahoagna vaovao maromaro avarotra igny reo tsy vitandreo lagimy fa lapoasy bestantsoro ko za aminareo za mbola aminareo sanandray bestantsoro ko ro io nazoatsika vaovao amin'ny faritry tapany avaratra région Diana ino vaovao natsika misorako ny vahoaka ny Antsalaka mba nitandregny mba nagnaraka volagna any ateto ary nagnatanteraka volagna any ateto ino raha misy Antsalaka za teto koa tsaronareo tsy eniky nisy amy RFM mbola zay ndraiky zandry lazoaky mitety tamizay za mihitsy ndreo fa nivolagna resaka Antsalaka io ary za nagnamia tantaran'io Antsalaka io za tsy mivolagna hoe za mahay mbola maro olo zoko ray aman-dreniko mahay fandehan'ny Antsalaka io Antsalaka io ne zay raha tsabonao io maniry ary io Antsalaka io mpamatsy légume tam'sika reny tao zay sambo avy amboariny ndraiky sambo miboaka Antsalaka io Antsalaka io namatsy atsika faritry Diego resaka légume zay tafara tsy hoe tafara fa lazandraha nagnaraka afara nanjary kapitalin'ny kady izy za teto fa nampitandriny tandremanareo Antsalaka fa ho avy aminareo raha ty voilà zakeo izy izy ny tsy mikoafy ino raha misy Antsalaka mitodika amy be ny tanànany Antsalaka za o zandry lahy zanaka Antsalaka anao zafiny Antsalaka anao azo atao karaha io vahoaka ny Antsalaka tsy karaha io fampanantenagna propagande nataonao ho an'ny zanaka Antsalaka ary okanao za tsy menasy anao fa za fo mampitandrina anao tsy olo tokana magnano izy tompony Antsalaka mipaiko anao baka afara hoe ataova ty anao ma tsisy colonne vertébrale zandry lahy be ny tanànany Antsalaka ko tsy hainao asa io frère midémissionné fa anao matono nandeha io ne mety nitirendreo orogno baka rozy io amizay mibaribary komandy ataondreo anao ino raha misy Antsalaka ry vahoaka malagasy maromaro tany nandehanako zay ho hira zay fa za tsy endriky nahita tsy endriky naharegny bazary privé koatsy Antsalaka olo ambadiky nany fa nazonay agnarana anazy ary fahenay olo tokana igny le nivolaniko taminay tambario be hoe string ndraiky soutien micommande mera ny Antsalaka za tsy hainka noho nagnarana anao madamo parce que za mbola misy vidéo ambesako vidéo io koa nazoko madamo io za manogny agnaranao fa raha misy Antsalaka miragna misy amin'ny ambario be string ndraiky soutien micommande be ny tanànany Antsalaka
andeha eo atsika ty bazary propriété privé zany ve fampandrosoagna angalagna pantanty tsy tokotoforoagna ny vahoaka mivarotra forcegna miala amy sisin-dalagna vahoaka mivarotra togno même mbola fanjanahantany afa nisy olo mivarotra sisiny lalagna mandrakizay ary mandrakizay fa tsy niana nareo naveo andibaiko mba ino ma plasinareo ny fanjakana mandeha mibaiko be ny tanàny Antsalaka hoe raha vagna mpivarotra amy sisin-dalagna ampidiry agnatin'ny bazary parce que bazarinareo Antsalaka ampahifanareo patente tsy tokotro foroagna vahoaka an'Antsalaka. Azafady anao tsy tompony Antsalaka madamo, anao managna tany Antsalaka karaha ataoko za managna tany Diego, za managna tany Ambilobe, za managna tany Ambaribe, fa za tsy komandy Ambaribe ny Ambilobe ny Diego. Fa anao tsy nifanagnanao tany Antsalaka ke anao ndi komandy maire. Mialatsiny aminao madamo, teny mbola tsy nanonony agnaranao za stopé raha io. Ambila vahoaka magnano velon-tegnany. Za tsy contre ny fisian'ny bazary fa azo atao bazary privé le raha. Anao koa tegna zo bazary privé ataovagna ty lakoronao agny fa tsy amy tany mpanjakagna, tsy amy tany mbahoaka andeha agnanaovanao bazary privé nao ke itirenao be ny tanàna, tirenao. Ny député Diego 2 eto za mitodika aminao docteur Raymond, anao député ny Diego 2 foana raha io azafady, foana fa tsary nisy bazary privé, tsary nisy. Aloha hitandregnesantsika feon'ny vahoaka Antsalaka. Tegna nisorako ro hoe nitandregny volagna zokibe ro ary nitambatra ro nitsangagna ro commune rurale ny Antsalaka hoe tsy ekendro bazary privé ke andeha atao Antsalaka io, mialatsiny tompoko. Ataova agnaty lakoronao agny, ataova amy tanin'ny babanao ndraiky mamanao agny, karaha io tsisy olo midriky. Fa tsy tany mbahoaka, tsy tany mpanjakagna, tsy tany ruraly andeha nangananao bazary ke hoe bazary privé. Non, franchement zany ry ragnoko mitsangana ziska farany nareo fantsangana io vahoaka ny Antsalaka, mitsangana nareo ziska farany. Tiako hetsiky nataonareo igny, aboaka koa bako hetsiky io. Vahoaka zalahy nitretre nangala micro nitapahandreo micro, tsisy egnatra zalahy raiky zay ny vidéo vahoaka mivolagna micro hoe tsy kenay bazary privé Antsalaka, direct nitapahandreo micro ny vahoaka mitretre be ny tanàna ny Antsalaka. Koa fa tsy hainao mitondra zandry miala, anao koa tsy nitiregny orogno teo hoe ary anao ny akory atao navenao teo. Za suira maro vahoaka mivola aminakao tsy etaetany vahoaka io be ny tanàna io fa alabato. Aia a Madagasikara moa tsy nagnano alabato ny be ny tanàna, nde amin'ny Ambaribe io fo nagnano alabato ny be ny tanàna. Niany izy nandeha za niany izy nandeha zara ronono boaty araiky izy ka piasa ny voariory avako aby. Baka ho masina ho mamy amy fitondragna anao zandrilahy aliabodo, anao fa mafaiky bokona mafaiky mandrakizay logaro. Fa tsy ny fizaranao boaty araiky ny ronono 127 piasany Lavoriny Ambaribe ke hoe anao mitia vahoaka. Non, Ambaribe io mamy fo, ndray anao tsy mizara fandrama, ndray anao tsy mizara ronono. Aleo tandregnesantsika feon'ny vahoaka ny Antsalaka.
fikirakarana ny tanin'ny Sirama dia mbola azafady mianto. azafady 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 zay vahoaka mivolagna micro tapahandreo micro ya zegny raha nisy tantsalaka vidéo io mbola publie koa vita live-naka ny ray ina navy amindro afatra ny baka amin'ny RFM ary nitsangana ro tanareo zegny vahoaka Nambaribe Antsalaka hely ro nitsangana ary nitsangana ro devant la mairie commune rurale n'Antsalaka hoe tsy ikeny vahoaka kolikoly diditsato ataondreto olo tokana anao tsy ministre, anao tsy sénateur, anao tsy député, anao tsy maire, anao tsy ino, anao commande maire hoe ataova karaha ty atao
olo fivanga, olo mandafely mafana andempaigny rô patanty amin'ny Ambaribe eo tamin'ny andran'ny tompoko lahy pe à son âme Maurice Tiquet fo miasa fa tsy patanty. Olo mivarotra tomaty an'le angalana rô patanty. Raha tsary nisy tagnatin'ny 65 marigna ataonareo. Io ne volaniko aminareo, fitondragna ty jolabe mandry ampasy, tsisy raha hoanigny ao de rô mamotiky vahoaka. Mialako tsiny ka eto za manopy volagna aminao ministre ny commerce. Zahava io toetra raha misy Antsalaka io. Aza mangatakandra. Koa tsy sakinao ministre ny commerce iza toetra raha misy Antsalaka io de kanjeo tsy kombakomba anareo. Za tsy nagnarana madamo io fa za misy vidéo araiky tegna ambesako tsy niantsia mareo hira igny fa mbola ho avy izy aboakako eto koa. Teny vidéo io tsy enikinazoko bentana ny Antsalaka foana raha ataonareo. Izy koa nareo nanangana bazary ataova bazary, tanim-bahoaka nanangananareo bazary ataova ho an'ny vahoaka bazary fa tsy privé. Koa tany privé aza idiranao ben-tanàna agny, aza forcena mpivarotro midriky tany privé manangana anao zalahy. Commune rurale zegny ne managna budget, pourquoi anao tsy mavita mananga? Fa anao ntsoritiny le sasany amin'ny laboridy. Mialatsiny aminao zandrilahy, mivantana anao volagna zegny be ny tanàna ny Antsalaka ary ambilà vahoaka i vola. Na ino tapanareo micro ny vahoaka? Vogny niatrika aminareo ne vahoaka igny tapanareo micro, tsy namenareo micro vahoaka na hitanareo izy. Fa ela zay ny volagna. Ry vahoaka malagasy, union fait la force. Ny firaisantsika, ny fitambarantsika avitatsika miady amin'reto fitondragna tsisy rapare reto. Tsisy rapare fotony nino fa mibaribary famonoandreo vahoaka. Anonga diagotsika mety ho lany fagnahy ianareo fa tamin'ny semaine roso igny hoatsika mahay lalagna RN6 mahay plasy volaniko ty. Gaga za nanjary nisy barrière roe farafara Rasara barrage. Nino raha misy barrage aroe io misy zegny o barrage ny baka amin'ny faritany, misy koa o barrage ny le mahazatra antsika ry ary lalagna Rasara io zegny ataondry zalahy reto ndraikindraiky ro io fipo ndraikindraiky ro io gendarme. Rangombiagna koa ma ny eo amin'ny faritany magnano barrage. Hafahafa koa raha ataon'ny fanjakagna ty, tegna hafahafa. Le ataon'ny fipo force d'intervention io ndraiky gendarme io fa tsy izy koa non, zareo ao amin'ny faritany zay tariningay tasenao misy barrage-ndreo io zegny. Zany ambara olo alevanareo sary barrage alifasa aminaka aboaka atsika eto fa raha zegny misy io nino amizay raha nisy tamin'ny barrage Rasara io tamin'ny semaine roso. Tsy saky ny préfet Diego volagniny, tsy saky ny
médecin chef ny hôpitaly be volagny nefa ny izy médecin chef ny hôpitaly be ny Diego ny kahigna navy teo ny constaté raha io. Ino raha ty? Menaka tagnaty camion tratra teo. Menaka de l'huile famonty tagnatin'ny tavoahangy andeha ampidirigna Diego tratra teo tamy barrière-n'io rachara io. Ro koa fatatra ny kahigna chef médecin chef ny hôpitaly be i constaté raha io. Ndraiky niany tsy hita suitiny hoe aia suitiny raha io. Madame préfet ny Diego ambarà raha zay fa nisy tandrema fa zoky be koa nagnaboaka sarin-draha io anareo fanta. Fa tsy agnaboaka sarin-draha io parce que soran'olo maro miboaka amy sary io, donc tsy tiako aboaka, tsy andeha samborinareo koa olo aby reo. Fa raha zay nisy teo amy barrière ny rachara menaka baka ia reo volagna fa le mpitondra camion volagna ary menaka baka Tamatavy. Menaka baka Tamatavy andeha Diego par terre. Tamatavy ane misy barrière karaha Diego koa. Tamatavy jusqu'à Tananarivo ny pasy raha io. Donc zegny le barrière ta Tamatavy Tananarivo zay tsy nagnano asanany. Tananarivo jusqu'anao avy Diego koa donc barrière amy lalagna io tsy tokony arachara izy voatatra. Matoa izy arachara voatatra nisy kolikoly tamy lalagna. Magnapetraka fagnontaniagna antsika jiaby hoe menaka baka ia io. Nino tsy asaiky anareo OMC ny Diego mivola mibaribary hoe menaka baka taia ary andeha tao nino. Aza mifamatra anao médecin chef hôpitaly be Diego fa anao ny kahigna ny constaté raha io. Mahitsy zakinareo boka amy vaovao ary magnino io ne mahagaga za hoe mivolagna fa misy journaliste faritra rehetra. Na ino tsy sakin'ny journaliste ny Diego fotony hoe vaovao pesosy aza mivolagna io fa manjary voabaraka atsika karaha io koa nataonareo tamy sambo igny Amaury fa ela zay mivolagna misy menaka ao à la fin de compte. Ni raha niboakaboaka tao madame préfet nasaky nivolagna anao bidon jaune firy litre naboakaboaka agnatin'ny sambo igny. Aia sambo igny zao? Na ino tsy sakinareo volagniny hoe aia sambo igny zao parce que menaka nidrika amy tanàna. Zao koa nareo napidry camion menaka tsy efa vigna koa tsy baka amy sambo nidrotra amy bario be natsakanareo andeha dio fa non. Mitandrema antsika Diego mitandrema antsika Diego magnamboara vanio azahoantsika menaka, mividiana vanio azahoantsika famonty, azahoantsika soliky, azahoantsika de l'huile. Fa izy fambarako anareo zegny ty fitondrany Jolabe Mandriambasy zegny fa tsisy raha akoatsy nagnena rango zay analyse nalefan-dafy tsy miboaka raha mampalahelo. Niany zany nahazo vaovao amy namagna baka amy faritry Sava fa nahitagna olo 5 rebaka amin'ny fanapoizana ara-tsakafo faritry Sava. Tandremanareo faritry Sava manavy aminareo agny za aloha magnambara antsika vahoaka any Ambaribe mivolezanareo ndraiky fangalanareo don izara vary tsindro izara vary fanomeno izara zegny hoe aza mangala boko kaza mihina. I raha mezandronareo iny voriky izy amizay boka mamono antsika jiaby voriky fa ela zay nagnambaranareo koa nisa mpamoriky fitondragna ty voalohany. Mialatsigny zay tsy faly mamaleo za mampalahelo
tsisy nasaky mivolagna reo mikasiky camion napidriky huile io. Tatra Tarasara tamin'ny semaine roso io. Mampalahelo atsika Diego zalahy, avantegna mamono antegna zegny ty. Atsika tsisy ino volagna ny Rajoelina igny, misy fanjakagna veta, zay tsisy fanjakagna fa zay misy Mahamay, zay misy Masantoko, zay misy Setoany. Raha roy amaragnako izy mbola toizako lalagna Diego za boko mipodely ambary io. Nalahelo na inakinaka za, misy fanjakagna ve Diego, misy mpitondra ve Diego, indra misy. Deja tsika jiaby mahefa amin'ny akory atao fo hoe misy stady manara-penitra tsika amin'ny Itabery amin'ny P4. Kanefa ny raha misy tsy manara-penitra io teny stady io, mesure tsy ampy. Nampalahelo fo hoe nagnanaova match final raha io. Bon, za ravoravo parce que zay Ambariobe be nibata kopy amin'ny terrain tsy ara-dalàgna, tsy saky niry zalahy en Bianco ao amin'ny IGE magnano audit hoe nandeha eo volan'ny stade io, tsy nahavitan'ny stade io ara-dalàgna. Zegny etsika jiafa Jocelyne tompony andraikitra amin'ny fagnamboarana io stade io, nagnino tsy ampy mesure stade io amin'ny Itabe. Fa ty ny tegna mampalahelo. Aboaka koa nareo vidéo baka io ancien stade. Oh là là, ancien stade alany taona andalo io. Nalahelo ny foko, latsaka ranomasoko, vidéo nalefa namagna nagnaboaka za stade io. Incroyable, cauchemar. Koa baka pelouse na gradin ny Quinor, non 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 non. Anareo mivolagna hoe managna fanjakagna tsika Diego, ny poteny fanany Amaria igny mbo regninareo fa misy tompony io stade io stade lanito anandalo io mbo regninareo misy tompony, nefa io terrain mpanjakagna, terrain bahoaka io tsy sahaizanao izy. Stade nanagna ny lazany io stade io, ry Madodo, ry Babata, ry Tompokila tonton Augustin Beforoaka, ry Arsène Malabara, Azovy zanaka avaratra tipaka laboly tsy niaigny amin'ny ancien stade io. Ndraiky naviany hoe pelouse na gradin Quinor. Mampalahelo raha io, mampalahelo. Araiky ary fa tsy nanjary vola falany, ny elina nagnana koa tsy namboary. Aboakako nareo boko vidéo. Mampalahelo. Anao talohany de za laboly amin'ny stade hoe FIMA contre Cosmos Ukraine, na hoe FIMA contre Djiraman Diego, stade feno, na hoe Quinor contre Zosy be zegny, stade io feno. Fa izy io non, mahamenatra. Pire que place de la musique, stade amin'ny lanito anandala. Andeha volagna nino koa nareo io, anareo amin'ny commune indrindra fa anao PDS, andeha volagna nino koa nareo io amin'ny ancien stade io. Azovy koa andeha varotanareo terrain io. Ny Ambariobe boka izy namboarigny io, zay hitandregny hoe azovy koa ivolagna tompony terrain ny Ambariobe ambody vanio. Fa nitsangatsangana nagnano nagnamboatra nagnano izy boka ngiahy tengilitra Ravatomanga.
Mbo hivadika amin'ny agnaranazy koa baka mbo ataonao rozy igny koa Diego io. Na ino antsika magnano karaha io? Atsika jiaby tsy hainy kiteraka stade io fa teo. Zahava koa ny hatsarany stade io. Ancien stade volagno fa tsy stade Jocelyne nangalarany vola io. Tampoko nandeha amizay mesure ny terrain tsy amy lerany nefa nagnanaovana finaly. Aboaka koa vidéo. Atsika jiaby amizay samy mivolagna hoe stade moa io sa ino. Amaragnako izy jotso impody Zambariobe. Nipody ndraiky le alatra omby Ambariobe. Fa misy gaigla alatra omby lombolombony taloha alatra omby amitsika Ambariobe. Indrindra fa niravagna ry havagna antety eo isan'andra isaka maraindraigny hariva ahodin'ny docteur aomby tsy hita, aomby very. Fa amare ezahako azafady angala fitaregnan'ny vahoaka Ambariobe amy resaka halatra omby. Aboko fahitan'olo, fahain'olo antany fagnanaovandreo opération io. Ino le opération? Ro mangalatra ombin'olo baka antety agny, même baka an-tanàna io. Misy lalagna faseny zay, anao miala croisement ny aminay Ambatsavavy, mandeha amin'ny Ambatsavavy, hitanareo croisement. Anao koa baka mivily andeha faseny, anao miala croisement ny andeha amin'ny Ambatsavavy io, anao mandeha loaloha hoe. Ho an'olo me lalagna io afaseny io koa mandeha agny, tsy mandeha mivily, mandeha afaseny, à droite io misy barrière zay. Alohany anao mahazo ino magnaran'ny tanàna hely io igny, bon mbo tongonoko aminareo mare adignako agnarany. Misy barrière zay, anareo koa mitodiky magnaniana karaha ty amy barrière io misy Land Rover maty aby zay io. Izy igny baka miditra agnaty lakoron'ny Valentini. Io agnanaovandreo opération na omby angalarindreo 2h 3h du matin. Ino raha alaindreo amin'ny aomby? Nofony. Lohany tapahandreo ambelandreo io, vitiny tapahandreo ambelandreo io, raha jiaby tapatapahandreo, même raha agnatin'ny orly foire garadobo ambelandreo io. Fa nofony, filet, jiaby vers 2h 3h du matin raha io. Fa za nagnambara ry namagna amaretsika mikoragna tsara be volagno hoe karakory tsara be par vidéo aboaka atsika. Zegny le volaniko aminareo, zay Ambariobe zay tsisy olobe. Tanànanay Ambariobe fa zay tsisy olobe. Olobenay io olonty Besôsy. Aia ma zalahy, mpiasan'ny lakominy boaty araiky ny ronono andeha baka hoe mamy mpitrahanao amy la mairie, anao tsy mipetraka eo Zandrabodo, anao tsy hipetraka eo ela. Fa ela nambarako anao, io tsy pitrahanao ela, boko tsy adagnanao. Za koa mbola za fizanaka an'Ambariobe zalahy, ndao mitety moasy. Asy voafodin'ny moasinao vavanjokobe fa tsy voafodinao. Za miaro zanaka ny Ambariobe, vahoaka an'Ambariobe. Ke zegny izy fatsofitsofotro andra io, masoandro moa fa miletiky, ke isaorako atsika jiaby nagnaraka zisaka ny farany. Vidéo natsalaka igny aboaka koa ndraiky sary, koragnany DG Sirama igny aboaka koa amin'ny mur anakao, ialako tsiny amin'ny télé Mirahavavy
zay nazahoana izy fa samby amandinika antsika ary vahoaka. Union fait la force. Mitsangana, mitambara, indrindrandrindra nareo Diego ndraiky Ambaribe ary Madagasikara jiaby fa basy nefa eky zay. Velomantsika jiaby.